es troba un gos i l'altre 7 billars francesos en les estrenes en DVD. Ja els trobaven a faltar i esta setmana Juan Andrés i Jano de Juja Teatre es duen 2 noves estrenes en DVD, 7 mesas de billar francès i Volt. Ja m'han passat el material. Sí? El teu està ahí dins. És del bo? Sí. Se'n veiem el divendres. El divendres. A Xirivella. A les 10:30. Bueno, a ver qué me ha tocado. 7 mesas de billar francés. Esta setmana jo he vist Volt. Volt! Volt! Black Bolt! Vine, que va a començar la peli. Ja rentarem després, home. Volt! Vine així, home. Vine, va, jo t'ajude. Vine així, bonico. Ai, què? Ai, com estàs? Sí, anem a veure una peli d'un amic teu. Sí, d'un cosí. De Volt. Sí, el cosí este de Oklahoma. Eixe. Sí, va. Comencem? Él te protegerá. Volt és un gosset i l'han fet creure que té superpoders. Volt, d'alguna manera, va assabentant-se de que no té superpoders, no? Has vuelto a salvarme. Durant la pel·lícula es veu que és un antiheroi. El gosset és una ricura. La primera escena de la pel·lícula, quan la xiqueta va a replegar-lo a la tenda, dius, jo vull veure esta pel·lícula per veure el gosset tot el rato fer monais, no? Quiero este. Realmente es una película de mujeres, de drama social o tragicomedia social de barrio en torno a las mujeres. La figura del hombre, haciendo un símil con el billar, sería el taco y las 3 mujeres protagonistas serían las bolas de ese billar francés. La película trata sobre todo de relaciones interpersonales y de una mujer que tras la muerte de su padre se reencuentra con su pasado. ¿Cómo está? Hace 3 horas. Las protagonistas son Maribel Verdú y Blanca Portillo, que hacen un papel estupendo, exuberante, sobre todo Maribel Verdú. Que se nota que con los años gana. Volt és el protagonista, però no seria res sense un hàmster que és al·lucinant. Superdivertit, és un hàmster espitós, supernerviós. ¡Eres Volt, el superperro! Després hi ha una gateta que digan que esa sí que té superpoders. I després ha de destacar la xiqueta, no? Necesitamos que te olvides de Volt. La verdad es que este DVD es bastante pelambre, pero de extras está cargadito. Va cargadito, 12 minutazos nada más y nada menos de extras, que es un cómo se hizo bastante malo, de ir por casa, de estos, donde todas las actrices dicen lo mismo. Cuando me llegó el papel, yo no sabía si enfrentarme a él porque sabía que me iba a costar. Te juro que no me lo podía creer. Lo primero que hice fue morirme de miedo, de pánico, de terror. Leí el guión, me alucinó, lloré en varias ocasiones y pensé, Dios mío, no voy a poder. Incluso el menú del DVD es feo, la verdad. ¿Qué dices? Te lo podías haber currado un poco más. Sale como una especie de pelota. Els extras estan molt bé, estan molt complets, estan destinats més per al públic adult. Només n'hi ha un extra, un curt, on un dels personatges és el protagonista. Després n'hi ha un videoclip en el John Travolta, perquè el Volt és la veu de John Travolta. John Travolta dobla a Blanca Portillo
Y Esteso dobla a Maribel Verdú. En els extras n'hi ha una part que són escenes eliminades, que és quan el Bolt, quan encara es pensa que és un superheroi, es troba en dos gossos amb molt mala pinta i el rebenten. Oh, no. La pel·li la recomane per a xiquets, però sobretot per a espectador adult, perquè jo m'ha divertit moltíssim. Jo l'he vista 2 vegades. Yo la recomiendo a todo el mundo que le guste el buen cine, porque el cine español hace mucho tiempo que dejó de ser Esteso y Pajares.